ljudi, ovdje Derikon iz Crow Gamersa 7. Ovo je naš prvi video, ima nas 3 na ovom YouTube kanalu Crow Gamers 7, kao što znate, ali sam sada ja sam, ostali članovi nisu uspjeli doći, ali ja ću vam sada sve predstaviti. Znači ja sam Crow Gamer, Derikon, pošto smo mi imali prijašnji kanal Derikon Gaming, Dud, Squiddy Gaming i Master of Fans, zato 7. možete već prepoznati Squiddy, Derikon i Master, Crow Gamers tako iz čista mira, shvatili smo i tako. Ovaj će kanal, ja mislim da će nam uspjeti. Igrat ćemo Agario, za prvi video zvaćemo se Crow Gamers razmak 7. Crow Gamers 7. Ok, nemojte mi zanemarit što možda neću dobro igrati, to što sam tek početnik. Dobro, provali smo jednog, ok, lag je tu bio, nemo koji smo na ljestvici 80. Ajde da i tebe pojedem, čekajte, ovo ovdje ću staviti. Sam ja veći od ovoga? Nisam, žalost, ajde zašto mi laguje? I to me trebalo pojesti. Almas 42, 26, dobro, 34 sekunde. Ok, scans. Vidimo, kao što znači, kao što možete vidjeti, došlo je novo na Agari. Možete uzeti skinove, da normalno možete pisati po njima. Kao što sam vidio, ovdje je košarka, koliko sam ja malo vidio. I ovdje skroz. Na kraju sam vidio ovaj tu skin, ovaj najzadnji SPY, koja bi budala dala 9999 coinca za taj skin. Prije bi dao toliko za ovaj tu predzadnji skin ili neki, ali za taj skin stvarno ste malo Agario pretjerali. Ok, sad ćemo mi ovdje probati. Samo neko... What the lag? Ok, igrat ćemo i Agario na mobitelu. Ali igrat ćemo ga i na mobitelu. Više ćemo igrica, mislim ja ću Derikon iz Crow Gamersa. Igrat ću po jednom. Ću više igrica na mobitelu, zato jer mi je na laptu neki, nije bug, nego ono, stalno mi laguje i sve. Slično kao sa na mobitelu, ali gore, zato mi je sada na popravku, a komp mi je uništen sa igricama, instalirao sam dosta igrica pa mi se uništija. Ali čim dobijem laptop nazad, instalirat ću Fraps i Minecraft. Neću instalirati baš puno igrica, da mi se ne ponovo zablokirao. Zato je stavio novi laptop, ako ste čuli, izašli novi. Ok, dosta sa time, pali smo jednoga, dobro, ovaj je već mene. Ok, ovaj bi video bio uvod u kanal. Nemojme pojesti, znači, kao što sam rekao, uvod u kanal, what the fuck? Uvod u lag. Ok, ljudi, sam da okažem prije kraja. Ovo je bio uvodni video, napravit ćemo još video zajedno kad smo sa Masterom i
Samo bi vam bilo drago da podržite ovaj lajkom, šerom i ovim komentarom. A samo bi vam bilo drago za kanal i za sve da se subscribe-ajte. To bi vam bilo super i hvala na gledanju. Do drugog videa. Pozdrav!